Porém, esta torre desmorona-se primeiro, apesar da Torre Norte ter sido alvo de um embate mais profundo e de estar já a arder há mais de 18 minutos. A lei de Galileu da queda dos corpos calcula o tempo que um objeto leva a percorrer uma determinada distância em queda livre. A distância d é igual a 16,08 vezes o tempo em segundos ao quadrado. A Torre Sul tinha 1362 pés. 1362 é igual aos 16,08 vezes 84,70, que é o quadrado de 9,2 segundos. As torres gêmeas desmoronaram-se praticamente em queda livre. 20.000 toneladas de aço despedaçaram-se em fragmentos de uns meros metros de comprimento. 425.000 metros cúbicos de betão ficaram pulverizados. Milhares de pessoas perdem instantaneamente a vida. Então, o que é que poderá ter causado o desmoronamento das torres gêmeas e do edifício 7? 10 o'clock Eastern Time this morning, just collapsing on itself. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. We have no idea what caused this. Almost looks like one of those planned implosions. As if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself and it is not there anymore. Se o 78º fosse um inferno de chamas, como o governo nos quis fazer acreditar, Palmer não teria ido tão longe como fez e seguramente não teria sido capaz de o apagar. A 12 de agosto de 2005 foram finalmente tornadas públicas 15 horas adicionais de transmissões via rádio e transcrições de entrevistas com bombeiros. Os bombeiros descrevem duas ocorrências que são consistentes com uma demolição controlada. Clarões brilhantes no interior do edifício. E uma série de sons crepitantes antes do colapso. O que tem a ciência a dizer sobre os desmoronamentos? O colapso do World Trade Center foi captado pelo observatório da Columbia University em Palisades, estado de Nova York. O da Torre Sul ficou registado como um sismo de 2,1 graus, o da Torre Norte como um de 2,3. Won Young Kim disse a Chris Bolin que os seus sismógrafos captam explosões subterrâneas de uma pedreira a 30 km dali. Estas explosões são causadas por 40.000 kg de nitrato de amónia e causam sismos locais com magnitudes de 1 e 2. A bomba de 1993 no World Trade Center não ficou sequer registada porque não teve impacto no solo. Durante o desmoronamento, a maior parte da energia dos destroços em queda foi absorvida pelas torres e pelas estruturas adjacentes, convertendo-se em cascalho e pó ou causando outro tipo de danos, mas não originou um abalo significativo do solo. Mark Loiseau, o presidente da Controlled Demolition Incorporated, disse à American Free Press que nas caves do World Trade Center, onde 47 pilares centrais de apoio estavam ligados diretamente às fundações, foram descobertos locais com aço literalmente fundido mais de um mês após o 11 de setembro. Estas áreas incrivelmente quentes situavam-se no fundo dos poços dos elevadores, 7 pisos abaixo do solo. O aço fundido foi descoberto 3, 4 e 5 semanas depois, quando os destroços estavam a ser removidos, e ele afirmou que também se descobriu aço fundido no edifício 7. A zona mais quente era a da esquina leste da Torre Sul, onde se registava uma temperatura de 747 graus Celsius. O aço fundido da cave tinha mais do dobro dessa temperatura. Ainda pensam que foi o combustível que causou o desmoronamento do World Trade Center? Em todos os vídeos dos desmoronamentos podem observar explosões no edifício 20 a 30 andares abaixo da onda de demolição. Aqui? 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 Aqui?
aqui. Etienne Sauret estava a filmar o seu documentário World Trade Center as primeiras 24 horas e registrou o desmoronamento das duas torres. Observem com atenção. O tripé abana 12 segundos antes da Torre Norte começar a desmoronar-se. E algo é expelido do lado direito do edifício. Estarão provavelmente a interrogar-se se havia bombas no edifício e como é que foram lá postas sem que ninguém reparasse. Ben Fountain, um analista financeiro que trabalhava no World Trade Center, disse à People Magazine que nas semanas que antecederam o 11 de setembro houve uma série de exercícios de simulação não anunciados e invulgares em que secções tanto das Torres Gêmeas como do edifício 7 foram evacuadas por razões de segurança. Daria Cord, guarda da Torre Norte, disse à Newsday que os seguranças estiveram a trabalhar em turnos de 12 horas, 2 semanas antes do 11 de setembro, mas que na quinta-feira, dia 6, os cães treinados para detecção de bombas foram subitamente levados do edifício. Quem autorizou tudo isto? Marvin Bush, irmão do presidente Bush, pertenceu ao Conselho de Administração da Securacom entre 1993 e o ano fiscal de 2000. A Securacom, agora denominada StraightSec, é uma empresa de segurança eletrónica com ligações à Kuwait American Corporation, responsável pela segurança da United Airlines, de Dulles International Airport e desde o início dos anos 1990 até o dia 11 de setembro do World Trade Center. Dødstallet er foreløbig nået op på 150, mens 1.500 er meldt kvæster. Internationale forskere har fundet spor af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center. I en ny videnskabelig artikel får det forskerne til at konkludere, at det formentlig ikke var sammenstødende med de to kaprede fly, der i 2001 fik World Trade-tårnene til at kollapse. Så vender vi blikket imod 9/11, det store angreb i New York. Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de to kaprede fly, der i 2001 fik de to tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. Internationale forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotermit i ruinerne af de sammenstyrtede tårne, og sprængstoffet kan ikke stamme fra de to fly. Tværtimod tyder undersøgelserne på, at det formentlig i forvejen var anbragt i bygningerne, og der er altså tale om flere tons sprængstof. Niels Harrit, du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsaget sammenstyrtningerne i de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? At vi har fundet nanotermit i støvet fra sammenstyrtningen af World Trade Center. Vi siger ikke, at der kun blev brugt nanotermit. Men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så den sidste del af ordet termit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2.500 grader varmt, og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt, men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her to pulver, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således at nanotermitter både kan virke som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotermitter, end der er i almindelige sprængstoffer og dynamit. Og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. Jeg var inde og google på nanotermit, og der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om det. Er det et bredt anerkendt videnskabeligt stof, som man opererer med, eller er det så nyt, at det er næsten ukendt for mange andre fagfolk? Altså, det er en samlet betegnelse for en masse materialer, energetiske materialer, der har energi. Og hvis der ikke er så mange, der kender det, så skyldes det måske, at civile forskere, som jeg, ikke beskæftiger sig normalt med sprængstoffer til hverdag. Og med hensyn til mine kolleger inden for det militære forskningsapparat, så må du hellere spørge dem.
fordi jeg ved jo ikke, hvor meget de er på forkant med nanoteknologi. Men altså, I har fundet det her stof i World Trade Center, og hvorfor mener I, at det har fået bygningerne til at kollapse? Ja, det er jo sprængstof, og hvorfor skulle det ellers være der? Men det er varmeudviklingen, I mener, der simpelthen har smeltet stålkonstruktionerne, som jo ellers skulle kunne holde bygningerne oppe, at det er i virkeligheden det, der har fået bygningerne til at kollapse som korthus? Ja, hvis jeg skal svare på det helt præcist, så ved vi det ikke endnu. Fordi det materiale, vi har fundet, har mulighed for både at fungere som sprængstof, som altså direkte slår tingene over, og det har mulighed for at smelte stålet. Sandsynligvis er der brugt begge slags. Altså det er min egen opfattelse af det, at der er en lang periode inden tårnene styrter sammen, hvor det for eksempel vælter med smeltet metal ud af det sydlige tårn flere minutter inden. Og det er et tegn på, at der er en proces inden selve sammenstyrtning, hvor man har svækket hele strukturen. Og så kommer der mere konventionelle, regulære sprængstoffer ind til de der. Selve sammenstyrtningssekvensen skal være enormt godt synkroniseret. Altså det er jo en hel række sprængninger, som man kan se hele vejen ned, når tårnene styrter sammen. Hvor store mængder taler man om? Hvor meget skal der til? Det er meget, fordi der var 3 skyskraber. Skal vi lige få det ind? Der var 3 skyskraber, men der var 2 flyvemaskiner. Og vi har jo selvfølgelig en nogenlunde fornemmelse af, hvor meget støv, der er blevet dannet. Og det kan man se på alle mulige billeder. Der er enorme støvmængder, som der kom. Alt blev pulveriseret, undtagen af selve jernskelettet. Og vi ved nogenlunde, hvor meget rester, vi har fundet af ureageret termit. Det er the loaded gun, det her. Det er ikke det, der er blevet brugt. Det er det, der af en eller anden grund ikke har reageret. Og så, vi snakker om tons, vi snakker om over 10 tons, måske 100 tons. 10 tons, 100 tons i 3 bygninger? Ja. Og vi taler altså ikke om materiale, som normalt indgår i bygninger af skyskraber? Nej. Det er super avanceret materiale, det her. Men hvordan placerer man sådan noget i skyskraber på alle etagerne? Altså hvordan man får det ind? Ja. På paller? Ja, det vil jeg da. Altså, hvis jeg skulle transportere de mængder, vi har da kørt ind på paller. Først en lastbil, og så kørt ind på paller. Hvorfor har man ikke opdaget det noget før? Eller før? Hvem skulle opdage det? Portland for eksempel, altså at man kører rundt med 10-100 tons nanotermit, som man placerer på etagerne i store sække, eller jeg ved ikke, hvad man gør. Altså, det undrer mig bare, at man ikke har opdaget det. Jamen, det spørgsmål skal du jo som journalist stille til det firma, som stod for kontrollen, for sikkerhedskontrollen i World Trade Center. Men I er i hvert fald ikke i tvivl om, at materialet har været der? Ja, det er sådan en videnskab. Du kan ikke rigtig snyde der, at vi har fundet det. Og det er ureageret termit. Hvilken modtagelse har jeres artikel fået rundt omkring i verden? Altså det er jo helt ny viden for mig også. Ja. Nu udkom den altså i fredags, så det kan vi ikke rigtig sige endnu. Men der er ikke så stor nyhedsværdi i det her, som du måske tror. Fordi at de 3 skyskrabere blev revet ned, det er der 100.000 vis af mennesker over hele verden, der ved. Fordi det har været krystalklart længe af mange andre grunde, end jeg kommer med her. Det her, det er kun det sidste søm i kisten. Altså, fordi, som sagt, det er ikke the smoking gun, det her, det er the loaded gun. Og antallet af mennesker, som indser, at World Trade Center bliver revet ned, de vokser med tusindvis om dagen. Det er ikke noget, du bare sådan kan stoppe, så det skal nok komme. Hvordan kan det være, at man ikke har opdaget, at der har været nanotermit i bygningerne tidligere? Altså, vi har jo snart 10-års jubilæum på terrorangrebet, og det kan jo egentlig undre, at man ikke har fundet det tidligere. Altså i støvet, mener du? Ja. Det blev fordi det er lidt tilfældigt, at der var så en, der kiggede på støvet i et mikroskop, og det er sådan nogle små røde chips. Altså de største er millimeter og ned efter. Så de allerstørste kan du se med det blotte øje, men langt de fleste af dem skal du altså have et mikroskop frem for at finde. Og så det var lidt et tilfælde. Det er lidt over 2 år siden, at der var en, der opdagede det. Og den videnskabelige artikel, som du refererer til her, og som udkom i fredags, den har været 1,5 år undervejs. Det er en meget omfattende artikel, det er meget grundigt arbejde, og det laver man ikke fra den ene dag til den anden.
Men du har arbejdet i flere år, fordi det her, det har undret dig. Ja, over 2 år faktisk. Det var da jeg så bygning 7, som er den 3. skyskraber, styrte sammen. Da jeg så den første gang, fordi den styrtede ned 7 timer efter tårnene. Og der var altså kun 2 flyvemaskiner. Så når man ser sådan en bygning på 47 etager, 186 meter høj, styrte sammen på 6,5 sekunder, og man er naturvidenskabsmand, så tænker man, what? Og så skal man lige se det igen, og så skulle jeg se det igen, og så trykkede jeg på knappen 10 gange, og munden røg længere og længere ned, fordi for det første havde jeg aldrig hørt om den bygning før, for det andet var der ikke nogen synlig grund til, at den skulle styre sammen på den måde. Den styrter fuldstændig sammen til det, zup, siger den sådan på 6,5 sekunder. Og siden den dag har jeg ikke haft fri. Altså, lige siden 9/11, der har der jo været spekulationer fremme og konspirationsteorier. Og hvad vil du sige til de seere, som nu sidder og hører om jeres undersøgelse for første gang, og hører om jeres videnskabelige arbejde og siger, ja, vi har hørt det før, måske i anden indpakning. Folk har god fantasi, der er masser af konspirationsteorier. Hvad vil du sige til dem for at overbevise dem om, at det her, det er altså noget andet? For mig er der kun én konspirationsteori, som er værd at snakke om her, og det er den med de 19 flykapere. Og der synes jeg, at de mennesker, som der så sidder, som kigger på det her, skal spørge sig selv, om hvilke beviser har vi egentlig set på den konspirationsteori, den officielle konspirationsteori. Har vi set nogle beviser? Hvis der er nogen, der har set dem, så vil jeg gerne høre om dem. Der er ikke nogen, der er anklaget. Der er ikke nogen, der er efterlyst. Så det eneste konsekvens af det her, mener jeg, må være et krav om at få en ordentlig politimæssig efterforskning af terrorangrebet 9/11, fordi det er ikke sket. Den venter vi på, og vi håber, at vores resultater vil indgå som tekniske beviser, når den dag kommer. Niels Harrit, spændende. Tak fordi du kom.
Let's get Michael, if we can. Hang on, I'll say good night to everybody again in a second. Let's just do our web question, if we can. We asked everybody at the beginning of the program, as far as 9/11 is concerned, what's your view? Did the U.S. government make it happen, let it happen, or neither of the above? We asked people to log on to tvo.org and register their appointment. 72% of the people watching this program tonight said the U.S. government made it happen. 10% of the people watching this program said the U.S. government let it happen. 18% appear to believe the official story, which is neither of the above. Let's get Michael, if we can. Hang on, I'll say good night to everybody again in a second. Let's just do our web question, if we can. We asked everybody at the beginning of the program, as far as 9/11 is concerned, what's your view? Did the U.S. government make it happen, let it happen, or neither of the above? We asked people to log on to tvo.org and register their appointment. 72% of the people watching this program tonight said the U.S. government made it happen. 10% of the people watching this program said the U.S. government let it happen. 18% appear to believe the official story, which is neither of the above.